Ora tun tuma chuan US election chungchang bok kan ngai thau le dona vote thir non le chu ala buarchuar chho zel US President than vote thir chu ala buarchuar hle maya November ni somni hian Donald Trump legal team roi tu ten press conference an neya kan hi chunga vote ti ching pena sang fin an la khom to thu an soya court ta hna chan nge yan rin thu an soi bokani soi to thin angin commentary lo siam ve tur hian expert ni lo chuan thu fasha te bak soi tur om lova ngai ventan chuan legal constitutional expert tin an mu dan an soi te hi lo ngai thak thin na hlok via wang tin chan thar pon ngai thak poin source rin tlak man na thakop mai mainstream media na tarlan za sum ko vel hi chu arin tlak lo phot tiero renon tai la tha ome hetinga in than result thu boy hi chin fel har tak mai ania vote ti ching pen ani po hian ti diga har em ani vote ti ching pen na hi chu phat rual lovin a oma tin chak turan do jok ta na dan po na le dan chunga official lamin diklo taka thilan ti dan po nial rual lovin kota phor thei affidavit zatam taka om to ni chulom chu nial rual lo tak zetania amero chu court hi neng tin nge are lang ti zo na lian tak a omani Donald Trump hi November ni thuma vote tlan chira kha chuan ne takin atlinga anhuwa vote run lut nia soi khan result ati dang lam ta duaya chuta tak chuan dan mangina diklo lai nia Trump legal team den an soi hi court a pai thak an tum chu ani US Constitution in ching taka soi chu state legislature in thana hian dana sia mang ti ania he state sang bo chiat ni in November ni thum zandar riat deadline pel nuwa vote la khom tam tak chiartel awam thu Trump legal team te hian an soya tin vote tam tak chiar dan tur danina soi kala chiara ni wangin November ni thum zandar riat pel nuwa la khom chiartenen vote thia pon vector anti bokane hi dan mi tatanga an tan munania fin pon nei tha to kan ti adik po dikang masai court hian dan angaro arel don chuan Joe Biden hi chiang takin achak lo dona Supreme Court a hian makteu chu Chief Justice John Roberts a hian Obama hun lai po khan politics rong kai chiang lu tuk then khata constitution ina soi nge po alo ngai tha to tuna hian Supreme Court a ngai to anita se liberal ho hian traman huata wangin a president non lena tur zongin thuthlo nan siam kheror arin omlo ni a conservative lam hi atam zok angin langma se Chief Justice Berin dan to chan lo zonga thuthlo na siam le thina wangin zona lian taka omani boy thak deuh chu trama holhur hovin thune nan nei hian dan poi sakna om lovin man la a ma se trama hi an cho sual mai the kan han soi tak dekha court lama mala kan tum dan tlang pui ania helo po hi mala na ki dang an neya a ran pain kan ngai tha ho le don nia trama tin le tin lo emo Biden a tin le tin lo hian Christian tetana poimo berzok pathian ram hi angong boi lova Mizoram mi pui phei chu min ngong lo le zual ome chu wang chuan ngai event dan chin tok thiama tha hle mai makzo ke ro chu ATM ema trama chaklo tura do tu ten thudik kim changshri dan du lo ang maya mainstream media ho thupuan ang anga ngai dan an lo siam hal the hi ani like a bird on a tree I'm just sitting here